Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Abu Laut hadir siaran langsung dalam grup AM Sikurung Belah 76. Mudah-mudahan video Abu Lautnya betruk bak salah sidro, anak buah si Muzakir Manaf, anak buah Malik Mahmud. Ipegak video berjudul menentang Abu Lautnya. Nyan. Orang jih pakai masker, tutup muka dengan masker. Menentang Abu Laut judul ni. Jadi dikirim lirakan dari YouTube tigamnya beno. Jadi karena dua boh video ji yang teruh kapaduro beno dikirim lom, atau kirim lom lirakan. Tolong Abu Laut netanggapi siat. Nyan kun rakan rame yang messenger dan lewat WhatsApp baik pun telepon. Ya orang di online dikem lo mewah sigalong pegah haba ku kem lewe hehehe lewe kem itiru Abu Laut. Jadi tantangan lun kepada kah wate kapegah lekah hai dalam videonya kapegah tubit uluan agan ilun ken di luar nagan menteng kum en videonya betruk bak sigamnya yang mengancam lung be ancam-ancam sembarangan urang ji pegah le sigamnya Muzakir Manaf hana perle dibalah video Abu Lautnya, Malik Mahmud hana perle dibalah video Abu Lautnya, hana jitu me fikir. Memang si hana perle dibalah, kepu dibalah. Karena Muzakir Manaf ipegah le sigamnya dalam video, hana itu me fikir tengah dipikir ke Aceh, ke rakyat Aceh, ke bangsa Aceh. Pertanyaan dari long, pu ji fikir ke rakyat Aceh, ke bangsa Aceh, le Muzakir Manaf. Pu yang kaji fikir lagi. Dan PA tengah fikir ke rakyat Aceh, pu yang dipikir ke bangsa Aceh dan ke rakyat Aceh. Cijuk penjelasan tabo. Menyona behe kah kacok nombor WA lun kat telefon lun, pak mentang merumpak lun tim. Asai pane kah? Urang pane kah? Bek gertak-gertak lagi awak Imran asai ronyan. Pu gertak sabi, pu pegah merdeka sabi lam partai. Pu pegah merdeka lam partai sabi. Merdeka mah ke? Kiban kai perjuangan dengan partai, pu perjuangan sabi lam partai. Pu perjuangan awak kah lam partai sabi. Perjuangan penget bangsa, penget rakyat. Kerut hasil nyawang darah bangsa Aceh yang ngelom draw le awak kah kak undu. Ike hanaya. Be susah tak kaja awak kah? Kat telepon awak kah yang naik nagan, hana susah awak kah kaja. Ike siap bandum ke menung awak kah, dumpu siap ke. Detiknya kayu jak, jino. Tekek gadah kena buka. Yo. Gadah kena buka hai asai-asai pelacak dalam pe asai-asai pelacak di mana? Asai-asai pelacak di Malik Mahmud yang penget rakyat Aceh. Pegah merdeka sabi, pegah sambung perjuangan partai Laknatullahnya. Menyokap perjuangkan partai, silahkan perjuangkan partai. Baik le penget rakyat perjuangan pegahnya perjuangan je. Pegah bendera je. Fikir ke Acehnya, fikir ke Aceh je. Pajai fikir ke Aceh di Muzakir Manaf, dalai fikir ke perut draw je. Fikir ke keluarga roh. Nyok kaji fikir ke bangsa Aceh, nyok kaji fikir di perjuang ke masalah Aceh, kau nyangka ka seliso Acehnya. Cuma hana dipikir lautak je kan le masalahnya. Hana le fikir je. Fikir je untuk mengkhianati nawang darah bangsa Aceh, untuk penget rakyat Aceh, titip kato pi kada. Nyam perte awak kahai. Laknatullah. Pu pegah letak hana ya ke. Pu gertak ke. Kan tiro kai gertak sigamnyo. Hai kan tiro gertak sigamnyo. Akakun pasu kamribe kai gertak sigamnyo. Udik lom gahnyo pegah katim numpu. Ike pi siap cik numpu ketim ke. Bek pegah-pegahnya ke. Hana ya ke. Bek pegahnya ke. Ike kan kuak sumbam dro di nagan raya menteng iluan nagan ke nak kujak keliling. Kai nagan menteng ke. Dung ho nak kujak hana ku teke ke siap numpu ke wate kujak.
Siap nempu tak kujak. Pu siap nempu, cika siap nempu. Hana wak pegah wak waka. Nyo wak kuduk-duk nyo ka siap cik no. Betruk siap video nyo bak sigam nyo, bak ase pelacak si balik nyo. Nyo ancam abu laut nyo. Nyo sigam nyo ngam pakai masker tok muka. Betruk video long bak sigam nya nah. Bak sigam nyo betruk video long siat air karakan long. Kuna kalen nyo be pegah. Bek gertak-gertak, bek cang ketop timbak top. Nomor WA alun juk siat bak sigamnya. Atau you kirim nomor WA Haji sebab lung. Laki saya rekan-rekan. Daerah pak di. Bek lagi merasa orang. Motek kejak pegah ide pakak merumpak bak guha tu je, teruk ke ide guha tu je nama-nama je tanda aktif. Pegah tu bak Facebook kucang, kutop kahabul kutimbak kahabul bersih lagi sigamen tayong. Nomor WA lung 0812 612 21 2. 0812 612 21 2. 0812 612 21 2. Juk siap bak sigamen rekan-rekan lu. Kuna kalen. Padung krak bede di. Sud baje. Di pegah baje sud. Ana ya lu. Ai pegah hanai je mai fikir lim zaki mana. Ai pegah tak bubut badan ilap hanai teke kepi buraya badan ka hai gam pali hai hanau teke ke anau teke ke bek ka pegah-pegah nyang keungkeun. Bek pegah-pegah nyang keungkeun. Ipu keungkeun pegah-pegah harta rayambung. Bek hek kajak sona noi nagan awak kah. Cite pon tak lanjumnya you jak tu. Kuna kalen tu. Co ngam bertuh tanggurak tu. Kum sumpah dengan nama Allah. Ngempu bertuh nganik bate. Kian bede bek tala-tala nganik bate. Pakak nganik bate bak ule ya. Pakak nganik bate bak ule boco. Mana teke kah ule tu. Kalau takak je bak ule ke tu kalut lop dia ni. Cijak lanjutnya. Jak juga non lanjutnya. Cik tepat non lokasi lum berkhabar. Cijak telefon tak wakah. Mengenai nagan raya. Menyokah di luar nagan. Daerah Melabuh kah? Ronyo ke jak Melabuh? Pak ke preh? Bek pegah-pegah prehnya. Bahasa-bahasa daerahnya kah? Tigamnya. Bahasa. Ken bahasa belah deh. Menurut ku dengar video bahasa belah no. Cuma bek tutup jumoh. Berterang-terang dia. Bek tutup draw. Bahasa nak aku dengar tengok berdungkrak. Lagi bahasa belah no, belah barat nah. Pu Aceh Selatan, daerah Pat, anak Pat lo. Cuma menyoperle sigamnya merempat langsung lalu. Bahasa-bahasa belah no. Kan bahasa Pidi, kan bahasa Birun, bahasa daerah Lung itu malum karena beda bahasa. Okay. Lu memang asli lahir Nagan Raya. Ya, dengar aku. Nagan Raya. Ke Nagan Raya. Nagan Raya. Ke Nagan Raya lagi, Nagan Raya. Kayak mentuan tu. Entah. Oh, nyo si MA Alwi.
Dikarenakan PA HMA Alwi kakak ung long kah ku fikir keto katuk muka di baik kuturi rupa jika MA Alwi inan di Malaysia di Malaysia kah sehingga katuknya orang babi baik deh igo cahung enggak igo kan cahung tibi kena berarti sigamnya hai rekan-rekan MA akun Facebook ji MA Alwi MA akun ji MA Alwi MA yang na di Malaysia. Cuma itu muka baik deh gigau cahung baik ituri. Waktu ku simak suara pemandum ternyata asal pelacak si Malik Bamuk no. Nyan ban leh. Di Malaysia ji, di Malaysia sigam di Malaysia. Sedangkan Beklam loncet lokasi jih di Malaysia sih. Makanya lun perhatikan, lun simak suara jih, loncet lokasi di Malaysia. Ma menyona ino di Nanggro, patkah MA Alwi, pu di Banda Aceh, kebetulan lun libur yang lewro, lonjak langsung bakah. Rupa jika sigamnya MA Alwi baik kami tak viral kayak ancam lun hana hai so dengarnya hana ye baik digo cahung ji ya, jadi rekan-rekan yang ka WA baklung, yang ka messenger baklung, yang ka telepon lung. Jadi sigamnya sigam bangai. Ase pelacak si Malik Mahmud. Ase pelacak yang dalam PA. Songan protes PA yang berhadapan dengan ditenak oleh sigamnya. Nama Facebook ji MA Alwi. MA Alwi MA. Karena suara ta simak babandung suara ji ternyata sigamnya MA Alwi. Ase pelacak kezoliman, ase pelacak pengkhianat darah nyawang bangsa Aceh, ase pelacak laknatullah, ase pelacak antek-antek yang akan menipu, yang akan membodohi rakyat Aceh. Nyo, perti-perti wayan. Cuma itu muka ngemasker. Terima kasih. Betruk videonya mentang sabuh lumbalah ke MA Alwi kan. Menyona beh. Telepon awakkah yang na dinagan, jujak kena Pak Abu Laut, lanjimnya detiknya. Uronyo. Lanjimnya detiknya uronyo. To yang bertuk bak tangkurak tu. Demi Allah ke lanjimnya. Ludo ku pegang urusan tu. Ngempu ku bertuh ngan badai mak jalan. Awakkah kena bedi pegah kan? Ya, mak ku nak kalam bedi awakkah. Ku nak kalau uronyo bedi awakkah atau pacam mentang. Apa pegahnya pakai? Yang kelum penentang awakkah jino. Yang kelum penentang awak PA jino. Ya. Yang kelum penentang pengikut PA yang pengut rakyat bangsa Aceh. Yang kelun yang akan menghalangi, yang kelun yang akan pegah habar tabi. Menentang awakkah tabi. Hana ube yang ka pegah, pu yang ka menjanjikan le. Cik kata yang bak panglima angkah dah. Pu yang ka menjanji kepada rakyat Aceh dan bangsa Aceh. Wate masa hidup mat kuasa. Pu yang ka menjanjikan. Pat kemegam kahile. Letat lahir jino urang. Bahas perjuangan. Padahal pane-pane dilewat komplit dung luar. Ike hana perle aku iku punya hana labanya, hana rugo pi. Bahkan menyoi pegah juga rugo keke kenan. Pak Mtahoro. Lamik yang penguk rakyat Aceh. Sampaikan bak rekan-rekan kah, telepon rekan kah mendung yang na di Nagan Raya. Bekah di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul kurang.